A prepreka broj 9 je odgađanje poslova. Ovo je posebno bitno za jedan broj ljudi, uključujući i mene, da u određenim situacijama imamo tendenciju da odgađamo poslove i naravno da to znači neproduktivno trošenje vremena. Pa ću ovdje pomenuti nekoliko stvari da biste izbjegli odgađanje. Prva je da posao koji odgađamo obavimo prvi. Može biti fenomenalno da ono što želimo da odgodimo odradimo odmah na početku radnog dana, bit ćemo efikasniji vremenski, a i imat ćemo manje stresa. Druga stvar, da posao odradimo u manjim dijelovima, odnosno u manjim zalogajima i tako ćemo imati osjećaj da nećemo htjeti da prolongiramo posao jer će biti lakše da ga odradimo u komadima. Treća je da postavimo rokove. Kad sebi definišete rok, onda ćete povećati vjerovatnoću da nećete odgađati poslove. Sljedeća, da možda posao povjerite nekom drugom. Ako neki posao želite da odgađate, možete ga možda povjeriti drugoj osobi. I posljednja, da promijenimo odnos. Šta bi značilo da promijenimo odnos? Recimo, često može biti razlog odgađanja poslova zato što nas frustrira, dosadna nam je neka aktivnost, ne želimo da je radimo i slično. Ako je na bilo koji način učinimo interesantnom, to može značiti da ćemo je odraditi prije, odnosno nećemo odgoditi.